shakta akti jong u yajerlang melim umlong ubade udkhot ka all Khasi Meghalaya Tourist and Taxi Association haka nyautrik uyayong hakna para kinongnya kali tourist na jela Meghalaya kila khangno shipor gi kali tourist Assam na kaban penyeng yagi kali gi jongki ha ki jakayeng kali tourist lani haka ni gajalla badamnya kajinga kan an hapadeng kinongnya tourist na Meghalaya ban Assam kinongnya lam na kasenjog all Khasi Meghalaya Tourist and Taxi Association but ka all India Goods Transport Workers Association Assam kila penong ya kajinga lang ka bakirki hanong po matagasngi habai kran bakila pathai khubor Uberan Sharma budi General Secretary jong Kashmat Assam jong ka senjuk all India Goods Transport Workers Federation ula banjur halo kajing don kam ya kajinga kran bat kajinga sngthu jumot lang ha kanu ka por baja kum gini kajing jaban kial na kaban penthut ya kasuk kasain bat ka kamai ka kaji jong kinongnya kali habaro atli gijlah pentong ni ya kublai ya ki perlok bana roi ka state jela ni bani na pom kina Assam ila kloi hakaba nakalian jongi ke all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ya kublai bat kumjuru ki wiki nong yelam ki badan po ka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ya kublai kumju ya pi ki media ki press ki bala ban ya don ringkat ni ke por ban pen tip si ki ba jo jela jongi maka ei ka bajamin kumtu kilai kaba katu kejingja kadai big menches ni hakaba wei na kinongnya kali kamai jungi pada i pordok Assam jungi nak tega seng jungi ka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ula syak tak ti wala syak jong ti untuk berpui dan ni hadirin jonga menta di koteng yajer lang melim umlong di hakata ka benta ka ba menin ngila sim no karai ye sim ko ka meeting new steng step ko State Bank SBI han parking lot ye pelong kejingelang pat pradapal berfight ban pensyai kumnung ina sim ya kani halor kani karai te karai kami baik ndi tang nangi kinong yalam manakmat mo ngo ya ka takalenti ke bangin yai senjam ke bangin dei ban i ka bor dan pen ikhor kendiat ya ka i kejingle comment ya jong kini ki tribal city siapa Assam kani kan isu ikendiat kali ba long isu ong bangi la rai ke meeting men new steng yang ba borok ki tribal ki ong ba ngin yarai baik tang kawi kelenti kalong bang nginum syak ban thep kali thep passenger kali Assam ki bawan nastan pustan om dei pat ya kitu bagi pendik na kalian jungi ni no irai hatu meeting menin apo SBI Bank State Bank parking lot antu yang ba ya ki bali side scene ni pentut ya ki bon pick up ni pentut but one dropping ni pentut tang ba stand to stand ban thep passenger nginum syak te halor kata kar nongrin ke bangi menin kumtu pilai i bangi long pat mentah pilai i ke ke bakini ki perlok na po Assam lakwa ban wan na mangi na kalian ka IKMPTA bat kinong ilang ki pada po IKMPTA i kwa ba ya compromise ngrei mening la ong la fo nyu tu rabha bo keteng nong ilam jok tu ka sen badan he po khana para hajan jok tu ka toilet public toilet ila ong ban lu menin plus how home step ila fo nyu ba unwan ya kedu no ngi ban ya kut no ini ka kap na mana kalian jungi la kwa ba ya ka jingya sup masuk kalian ni klem IFIR ni klem penni sinu ngrei mcimban tingnya ya kata agenda bangin Indonesia mentap passenger kali ba na Assam ban one tap stand to stand tang kata यह मीटिंग हुआ था परसों दिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था दो ड्राइवर का अंदर में एक असम ड्राइवर एक मेघालय ड्राइवर का अंदर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और इसका बारे में ये तो बहुत प्रसार हो गया था और ये दो शिलोंग से गाड़ी आपस है असम का गाड़ी और इसी का बारे में बातचीत जब हो गया तो अभी मेघालय का जो यूनियन है ये यूनियन पूरा यूनियन आके यहाँ हम लोग नॉमपुर में हम लोग में भेंट हुआ और यहाँ बातचीत हुआ बहुत कम समय में ये ख़त्म हो गया ये बात हुआ कि आज से ये काम नहीं होगा हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करेगा ड्राइवर का अंडर मेघालय के भी करेगा हम असम का यूनियन भी हम करेगा जैसे को अभी इसका बाद कोई भी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो अगर होगा तो फिर से हम बातचीत करके ये ख़त्म करेगा इससे बातचीत नहीं होने से पहले हम लोग कोई एक्शन में नहीं जाएगा तो ये बात हुआ दूसरा बात जो हुआ है जो असम में जैसे पेंशन स्कीम असम सरकार ने किया है ड्राइवर के लिए हम सोचा कि यहाँ का जो मेघालय गवर्नमेंट है मेघालय गवर्नमेंट भी मेघालय ड्राइवर के लिए पेंशन स्कीम करना चाहिए ये बात भी हुआ है और पूरा आदमी एक होके हम लोग गाड़ी चलाएगा और जो टूरिस्ट है ये टूरिस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये बात ठीक हुआ और दूसरा एक नंबर मेन बात हुआ कि अगर कोई मेघालय गाड़ी कुछ प्रॉब्लम होगा असम में वो हमारा जो एग्जीक्यूटिव लीडर है वो लीडर को बोलेगा फ़ोन करेगा फ़ोन नंबर है मिलेगा
और हम लोग का जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की सस्ता कोशिश करेगा। और असम का मेगा ड्राइवर का अगर कोई प्रॉब्लम होगा मेघालय में, तो मेघालय जो यूनियन है, यूनियन का लीडर लोग का हम बोलेगा, वो यूनियन लीडर लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरा कोशिश करेगा।